بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالقرآن وهدانا للإيمان وشرح في صدورنا للإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله واصحابه ومن تمسك وتخلك بأخلاق يوم النشور أما بعد أيها المشاهدون والمستمعون حياكم الله جميعا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna mga palanggungan ko hapag-iman, mga kaulungan, kanunungan, sintuhan na to Rabbul Alamin. Muna hitukbar na to Allah subhanahu wa ta'ala. Insalaggo-laggo, iwan sa taud-taud pagsyarong syukur kanya. Sinamuin, masi yari niya pakita niyo, ya anugaraan kusog iban kaya. Yari niya pakita niyo, biuhusan kabuhi. Salta yari na isab kita niyo, mamuso. Dumauhat po saka sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin ilmu, piyag po saka kato sin Nabi. Damikan salawat tiban salam papanghu na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amuin Nabi pilihan, Nabi nagluwas lungsad, Nabi nagbanda kato tanyo katan, hasupaya intiap-tiap den kato umingat, asupaya intiap-tiap den kato kumilah, asupaya intiap-tiap den kato kasilakan kita nusin arama, sarta maparagbos na to, bang uno ing kapatut kato sintuhan ta Rabbul Alamin. Sa wabhazaman na to ini, kanatauran din kato, naglawag kita nyo simpag-ingat simpagtuhan. Nagtuyo kita nyo ng ngadji, nagtuyo kita nyo naglawag simpag-ingat simpagtuhan. Sampay aun din kato, limawag kita nyo dan, bang biyading inkalawag na to tampat sintuhan. Walaupun wala na to ingat, bang unuin hukuman sintuhan. Intanda niya, aw masul magtuyo kita niyo maglawag sin ilmo. Amun ilmo asupaya intiap-tiap bengkato di ukon. Nagtuyo kita niyo, sampay kita niyo miyayab, sampay kita niyo himasto, sampay yusal na to, imbaran na to, hapamahan na to inyong kimugdan, walaupun wala na to ingat, bang unuin hukuman sintuhan na to Rabbul Alamin. Bisan na isab kita hiningat nagtuhan, adapun bang kita wala iningat sin hukuman sintuhan, aw masul makalanggal kita ni syara, aw masul makahinang kita ni simbukun kawayan sin syara, aw masul makahinang kita ni simbukun na panghindo kato sin sara sin Islam. Angkan may taintiap-tiap din kato paingatun, pataliun papanganalong patuntutun ilmo, hasupaya kaingatan na to, bukun naman mag-ingat simpagtuhan, sampay kita ni umingat haw kuman sintuhan. Kita ba, hazaman na to ini. Hamu pa hindi maingat magtuhan in tao, amu in taumaas, walaupun bisan in bata-bata bang mo asuwon, isyu in tuhan niya maingat sa jumawab, maingat sa sumambong. Hadapon in problema kato, nagpuspos sadya kita no nag-ingat nagtuhan, wala kita no hiningat, bang unuin hukuman sintuhan, iban bang unuin kapatut sintuhan kato. Hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pianawag-tawag sin mga ambiya, pianawag-tawag sin mga katan kanabiyan, hasupaya sadya kilahon in Tuhan, hasupaya sadya kilahon in Allah, hasupaya sadya pagtag-ipunan in Tuhan na to Rabbul Alamin,
Hasupaya kaingatan, bang isyuin mapatutukbalan pagtag-ipunan, bang isyuin mapatutukbalan, sin kapatut amin sujuran, sin bang isyuin kapatut din kato, hamuin makahinang kita no sin kabayan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mawugat kanila, mawugat ha mga Quraysh in kumabtang sin la ilaha illallah, mawugat ha mga Quraysh in mamung sin la ilaha illallah, sawad mita, bang sila namung sin la ilaha illallah, in sa kaula-ula nakapagsirik sila Tuhan nila tagna. Hadapon hazaman ta ini, maraan hadila, maraan hasimud, maluhay ilagtik in kalima la ilaha illallah, sumagawa, mahunit ni magparagbus, mahunit ni maganggawta, sa wagmita, iningat sadya kita nagtuhan, sa wala natuhingat hukuman sintuhan, iwan wala natuhingat bang unuing kapatut kato sintuhan. Ya, ko tayo mamudkuha ka may Islam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam tumtumun na to. Nabing sana in Nabi, napuinga in Nabi, sampay in Nabi giwaan duho, sawab sadya sin pagpakila, sawab sadya sin pagpasampay sin la ilaha illallah, hasupaya sadya in kapatut, di hikabutan paruwain, hikabutan padarat sin Allah. Sawab in aramanato, biutangan kita no pagkanya kapatut. In aramanato, biutangan kita no biad in dagbos, dasin tagaba in bana, ang kapatut sin asawa. In asawa ang taga kapatut abana, damit yan naghihinang nga parinta, ang kapatut nila radyan. Biadin nawa isab, in biadin in kita no penjari sintuan, ay bimana, haun day sab kapatut kato di sin Allah. Ya ko tayo mangukamisam, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapag pakilana si la ilaha illallah, nahamot in Nabi, napulak kanat imag-aso kampong, nabutas imagkasilasa, napulak kanat, nagkalo in mga mag-aso kampong doon hamakka, hasawab sa jasin uno, hasawab sa jasin kabtangan la ilaha illallah, hasawab sa jasin pagtunay sin kapatut. Mayta makayan ako mahugat na kauna kanila. In kalima la ilaha illallah, sawab in Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawak to in Nabi, nagdawa, nagpasampay. Timindog in Nabi sallallahu alaihi wasallam doon hatungod sin Safa. Tiyawag in tawkatan, ya ahlal Makkah, ya ahlal Quraysh, ya Abdi Manaf, ya Abdul Muttalib. Tiyawag katan in tao. Tiyawag ni katan in tao ron ha Makkah. Unin agis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ara'aytukum, law akhbartukum anna khayla bilwadi bisahfil jabal turidu an tughayyira alaykum akuntum musaddiqi. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawak tin Nabi na nawagtawag asupaya ipakilain Allah, hasupaya kaingatan si mga ahlul Quraysh, si mga ahlul Makkah, bang isyo mapatutukbalan sin kapatut. Hawak tin Nabi na nawagtawag law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aytukum law akhbartukum anna al-khayla bilwadi bisahfil jabal. Law sin Nabi, bang ba takamu, bang ba ang kasakupan nyo, hatawakan bang takamu baitaan, sabun natud ang nangura, yan hatay kud simbod, marikato tanyo mamukisin kamaruhan, marikato tanyo mamukisin pagkataon na to, turido an tugayyira alaikum, sarta pinahon kamu, sarta haunin kamu, sarta pinahon kamu rin nga kakahinang munukum maraw, pamuntunon kamu, akuntum musaddiki. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, uno magkakadba ka mo, himulak katan in taw Makkah. Law sin mga taw Makkah, ya Muhammad, ma jarrabna alayka kadiba, wa ma jarrabna alayka illa sidqa. Ya ka Muhammad, wala namo ko kasakupan, wala namo ko kazamanan, wala namo ko kita, hatawakan diungog, nagkabtangan simputing, malainkan inkabtangan mo, malainkan imbayta mo, malainkan isisi mo, bunal katan imbayta mo, angkan kumarad kaniya Muhammad. Hawak tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagkainan biyato in mga tao ahlul Makkah, inan in mga Quraysh biyato, in kumarad sila ha Rasul, inan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana nadhirun lakum bayna yadayhi adabin syadid. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yari ako, magpaanib kanyo, magpahali kanyo, magpatangkis kanyo, antara sin siksa maulol dumatong adlaw kiamat. Nyari ako ini nadhirun lakum, ako ini piyara sin Tuhan, magpahali, magpaanib, magpatangkis kanyo,
hahinang amoy bukong kawayan sin Tuhan tarabul hasupaya mahal kamu adlaw akhirat, hasupaya malapas kamu adlaw akhirat, hasupaya malapas kamu hakabinsanan. Hadapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wagtawag asyhadu an la ilaha illallah ang panagtiyawag ang panagpiatarang sin pasaksyon nin tao Quraish pasaksyon nin tao Makkah adapun unin agisin amaun ni Abu Lahab tinindog ya Abu Lahab iman ya Muhammad ali hada jama'tana ya ka Muhammad hamukay ni pagtipunan mo kamo hamukay ni pagtawagan mo kamo hamukay ni paghambukan mo kamo hamukay ni paghambukan mo kamo taballa kaya Muhammad bang biya ka to piyagmulkan ko sin Tuhan mayta mahunit kanila kilahon bang isyong mapatutok balansin kapatupadarat sin Allah mahunit kanila kilahon bang isyong Allah mahunit kanila kilahon bang isyu intutok balansin kapatut adapun awak tu yatto timurun ayat sin Allah tabbat sada adi lahabi watab awak tu pagturun sin ayat gimuwa kailo in hasawa ya Abu Lahab nagdarabatu pagdarabatu pagos in nabi inabuan yun imahali-hali iran ya Abu Bakar Siddiq radallahu anhu na Ka'bah pagdaran kayo sin asawa ya Abu Lahab pagdaran wala nakita in nabi sa wagbeta piyalis na Allah ta'ala in pangatod sin asawa ya Abu Lahab pagkita niya kayo nagdarabatu imang pagana law wajadtuhu bang kulong niya kakitaan Muhammad tantulong nga hiwara ko kanya imbato ini papis niya hiwara ko pasinod niya sampay maglablab sa imallahu ta'ala perihala in Nabi sallallahu alaihi wasallam mayta sawab sin mahunit kanila kumila bang isyu in Tuhan mahunit kanila bang isyu in mapatutok balansing kapatut pagtag-ipon padarat sin Allah adapun hazaman na to ini iningat na kita nyo. Kakilahan na to na intuhan. Kaingatan na to na bang isyuntuhan. Hasaman na kauna, inhunit si pagkilapag tuhan, ang kana bang kita maun pamanga mukarrar. Pamanga pagpangad dyan sin kabataan, yan papangad di hamarkaj, papangad di mga madras, bang kita maulong yung tawhid na bagi nagto. Aulong niya rububiyah, iban uluhiyya. In uluhiyya muna bang kita maun pa mga mukarral amunin pagan al-ikrar bi anna Allah huwa al-mustahiq lil ibadati wahda. Ikrar insuway ang pangangad mo insuway ko kumilapat Tuhan suway mo ingaton bi anna Allah huwa al-mustahiq lil ibadah sabun nato din Allah ta'ala siya in mapatutukbalan sarta mapatut in Allah ta'ala tukbalan sin uno lil ibadati wahda pagtag-ipon na hakatunggal niya. Mayta, sawab hasaman na kauna, masigpit yung pagkilapag Tuhan. Masigpit yung magkilapag Tuhan. Mayta, hawak to na kauna, in Roman, in mga Persian. In Persian, hasal adat nila, in magtuhan sila paruha. Sampay naon, ikis sa taman tiyo, ing kahalan na kauna banggaring pagtuhan nila. Sampay in mga majusi, ang dingha mga adat nila, hindi sila makatanang magtuhan pambuhok. Insuway intuhan nila dua patupaupat. Sampay nakapagdaig sila bay, insin Bakar ibn Wa'il, iwan sin Banu Tamim. Mga Arabian, mga Ahlul Quraish, awak to sila nakapagdaig bay. Inhinang sin mga to Persian, asal ang adat nila, unin hinang nila, inang nila kailo, aun asal piyagtuhanan nila tagna nur. Nagtuhan sila sin nur, in kaahin niya piqad nila, di sila manaw, bang adlaw, suway dun. Sabita, ay di sila manaw sin dun, suway adlaw. Mayta, bang kitalong niya manaw sin dun, bukun maraw imbayta. Bukun maraw insuisoy, insuway kitalong niya adlaw. Damit ka naang may sab, impagtuhan nila, sampay syabot sin mga mufassirun. Syabot sin mga mufassir. Law niya, sampay nyanan sin mga topol siya, bang isinto nila, Yazdan. Nyanan nila, intuan nila Yazdan. Yazdan, amulong niya in magpaparihala sin katan karayawan, magpaparihala sin rijiki, magpaparihala sin katan karayawan kapapanjari. Ini ingkahi sin mga topol siya nakauna.
Pagkabiat to galo nga bukom matanam, ang buk day magparihala sin karon, wayo ni sablo nga magpagang sin kangian, insuway talong nga inangon, amo na nyanan nila iaharom, na hinang dua intuhan nila. Pag inang sindua sintuhan nila, timurun ayat sintuhan tarabbul alamin sallallahu ta'ala, wa qala Allah, la tattakhidu ilahaini ithnain, qul innama ilahun wahid. Fa iyaya farhabun. Law sallallahu ta'ala, pamungan niya Muhammad, baytay ng mga tawyan, la tattakhidu ilahain isnain, hayaw nila hinangon intuan, parwa, ayaw nila inangon intuan dua, parwa, tiyawkid sintuhan ta Rabbul Alamin, kul innama ilahun wahid, pamungan kanila, baytay sila intuhan ang bukda. Da kita sin iyan, da kita iyan sallallahu ta'ala, ang ti tabiat si manusia magtuhan pamataod. Sawat intabiyat si mga topulsyan, hasal sila'y matod nagtutuhan. Hayaon, hasuhon na tukulimbaran na to. Kakilahan natin Allah, kakilahan natin Tuhan, ang masul hinangan na to tampat, bisan bukon mapatut tampat hinangan na to. Ya, ko tayo mangod ko ka Islam. Ang masul, hamunay ni pagdiskasan na to, bang aw ni tampat. Hadapon ayaw na ko magtalisin tampat, sa talion mo bang uno ing kapatid sin Tuhan nun kay mo. Bang kau imingat nagtuhan, suway ra kau imingat sin hukuman sin Tuhan. Gaon kaingatan na to na. Kaingatan natin Tuhan. Timay makita no sin agama, timay makita no sin hukuman, kimanag kita no sin panawag-tawag sin Islam. Adapun ing pangasuo, na paragbus na tuba in hukuman sin na paragbus na tuba ing kapatid sin Allah ta'ala rikato. Na paragbus na tuwa, bang unong hak sin Allah ta'ala di habaran na to. Dawas hindi ka to. Bang kau naghinang opis, bang kau naghinang opis, gadjihan ko sawab kapatut mo nagsangsa akaw. Maluman kau di kau himinang sawab biyawayaran in wakto mo. Biyawayaran in kawi mo. Biyadin may sabihin Allah ta'ala, amin nagpanjari kay mo. Nagdil kay mo sin rijiki, nagdil kay mo sin na'mat, tumtuma dihilan kau nikmat sin Allah Ta'ala. Dihilan kau kakusog, dihilan kau luparagbos, dihilan kau kauyaya, dihilan kau akal, isuwa ay nagdilong bukong Tuhan ta Rabbul Alamin, ipangasuho, kaya tunay muha ing kapatid sin Tuhan doon kay mo. Ini ingkahi, imingat sadya kita yung nagtuhan, sa wala kita yung himingat hukuman sin Tuhan. Mayta, sawab mayta, aw masuling kato, kitawa, iningat na to magtuhan. Ang bingha mga kamaasan na to na kauna. Intanda sinhingat magtuhan. Bang sila mamis, pisan magpis na pulbas, pisanin pisanin pusot, pisanin baran, hiwang pulpak sinapang. Tampain yan, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Pinipamong nila. Pag-amot palawang ang pakimatingog impirit, umantras, ibang pagyan mo kung maraw imbayta. Ay, tali-taliawa. Hakumano siya ako. Haku ragbus ako manusia. Iniman ka ko pinit sa kalipag-agyan ako. Dari ka mo sinakal. Pinit yaon. Pag-agyan ka. Namun ko bismillah tawakkal to Allah. Sa pagtingog sin pinit. Pagtingog sin tukki. Law nga tuwan bo kung maroon bayta magbalik ako. Biya ko sin inyan. Hiningat sadya ko nagtuhan sa wala ko hiningat hukuman sin Tuhan. Ya, ko tayo mangod ko kami sa ay, kumaway ang pagagan sin pinit. Yaon pinit sadya. Inikaw, dagbus sadya ko pinit. Pag-agyan ka, ikaw insararot ka panjari. Ikaw insaringkat-ningkat panjari. Sa kalimura ko pag-agyan sin pinit. Hatingog sin pinit. Ulit-ulit sin pinit. Bisan inabi, nang daki mapatay pinit. Hatin ikaw mawaya ko pagagan sin pinit. Ang kandaya ko tayo manghud. Di mamarahi umingat ko magtuhan. Insuwere sab ko himingat sin hukuman sin tuhan. Haso pa'y maparagbos mo. Bang uming kapatut sin tuhan dun kayo. Kita mo. Intanda. Unumain kapatut sin Allah Ta'ala rikato. Hawak ti Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an. Law ni Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an kuntu radifan Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar. Long niya, ingkaunan kulong niya. Yauna kulong niya, hatay kud si Nabi sallallahu alaihi wasallam si masakat himar. Faqala li, ang palong niya, ingat in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Ma haqqullahi ala al-ibad? Wa ma haqqul ibad ala Allah? Long niya kulong niya Mu'adh. Kaingatan mo kabang uno ing kapatid sin Tuhan doon na ipon niya. Damit ka uno isabing kapatid sin ipon mo ang patuhan niya. Laung kailo imuad ibnu Jabar, Allahu wa Rasulu a'lam. Allahu Ta'ala iwan sin Rasul niya in makaingat.
Allah Ta'ala wasin Rasul ng makaingat. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. In kapatut sintuhan, maun paipon niya, in suway siya pagtag-ipunan, sarta di siya pagsilikan hang sulag ununo. In suway siya sumujud, in suway siya mag-ibadat, in suway siya magtag-ipon, padarat sin Allah, amun yato, in kapatut sintuhan dun kanya. Unoy sabig kapatut, sin ipon mong padarat sin Allah. Mahaqqul ibad ala Allah, unoy sa in kapatut sin ipon mong padarat sin Allah, Allah yu'adziba, amu hindi siya siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya niyagat sin di akan sintuhan ta Rabbul Alamin. Tangkatan kita niyo, limalag kita no bering ikalapas na to, limalag kita no bering kahawon na to, walaupun ang masulwala na to ti yusal impikiran, akal na to sumujud patuhan. Pila rin ka to, ti mo kasin una to, ti mo kasin tuktok na to, ti mo kas imbaran na to, aw masul di na misan kita no sumujud. Aw masul makasujud kita no patuhan. Makatunay sadya kita no singkapat no patuhan, suway adlaw Jumaat. Aw masul bang kita makasambayang Jumaat, in pangatod tahararan ta, in sa kawalala taw sulong anak kita. Makasambayang kita sinahaylaya, in sa kawalala, sampuna rin katan ibadat na to. Makasambayang kita sin Ramadan, in sa kawalala, mamarahina, yalup na to patuhan, inahinang na to. Walaupun wala na to kaingatan, wala na to kaingatan, di mamarahi, aw masul manggura-gura pa kita kahuruhan, manggura-gura pa kita hamang 5 wakto. Ya ko tay mangud ka nga Islam. Ini na isab in kaagi sin mga nakauna rin kato. In nakauna mga Yahudi iba sin mga Nasrani. Hawak to si mo panabi sallallahu alaihi wasallam in mga Yahudi. Law na ya Muhammad narasta na mo law sin mga Yahudi. Biasa na mo in kitab na mo. Wala ko nasabot Rasul. Biasa na mo yung kitab Nasara, si mga Nasara, wala day sab ko nasabot. Isuwa in sumaksi kay musin ikaw Rasul. Timurun ayat sintuhan ta Rabbul Alamin. Ayyu shay'in akbaru syahadatan qul lillah. Uno, law sinallahu ta'ala. Ang para lari malaggo. Sumaksi in ikaw Rasul. Bayta sila Muhammad, ako, law sinallahu ta'ala. Ako'y si maksi. Pagkabihati sa mong sin Rasul, dia aksin Rasul, ta'abitun, in mga Yahudi, in mga Nasara, in mga musyrik, ta'abitun sila pasujurun patuhan, hasupaya matunay kapatut nila padarat sin Allah. Adapun unun agis in mga Yahudi, in mga Nasara, in mga musyrik, ya Muhammad, may ta mo sab kami, da akong pasujurun patuhan mo. May ta, uno ibya kato evidence, uno ni kapakita mo, amin hikatunay na mo, in kapatut sintuhan di ka mo, uno ay kapakita mo. Pagkabihay ni insambong sin mga Quraysh, sambong sin mga musyrik, sambong sin mga Yahudi, sambong sin mga Nasara, timurun ayat sintuhan ta Rabbul Alamin. Uin agis na Allah Ta'ala. Suratul Nahl, siyabot sintuhan ta Rabbul Alamin. Laus na Allah Ta'ala, awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in, yatafayya'u dhilaluhu anil yamini was syama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Wa min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Inin agis na Allah Ta'ala. Pagkay mga Yahudi, in mga Nasara, iniyan sila ya Muhammad, uno isab inipakita mo, uno isab inpatut na mo, amin hikapakita sumujud nun kay mo. Uno ya Muhammad, uno nikapakita mo kamo. Law sin Allah subhanahu timurun ayat sin Allah Ta'ala, imin Allah Ta'ala. Awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in. Baytay ya Muhammad, wala nila kasakupan, baytay mga musyrik yan. Baytay mga Yahudiyan, wala nila kasakupan, wala nila kakita. Bang isyo nagpapanjal singkatan, uno-uno rin di, wala nila kita. Yatafayyahu dilaluhu, ya Muhammad, ay mo papagbuta-butahin mga musyrik Yahudi Nasara yan. Mayta, yatafayyahu dilaluhu, mismo lambong nila, ako'y nagpanjari. Allahu Akbar. Pakita sila palambong nila. Bang sila umasuno impatut, hasupaya kami magtagipon patuan mo ni pakita mo. Law sallallahu ta'ala, pakita sila singkatan papanjari ko. Yatafayyaw dilaluhu, mismo lambong nila, ako nagpanjari. Lambong nila nagtagipon kako. Lambong nila timunay singkapatut marikako. Kita pa isang tang lambong.
Bang ilambong mo simusujud patuhan. Bang ilambong mo nagtatag-ipon patuhan. Bang ilambong mo dihilan idra. Dihilan pikilan. Hasupaya makapagtag-ipon patuhan. Hasupaya ikatunay. Bang ilita patut ka na sintuan. Ako pa isab taglambong. Oy, graduate ako attorney. Graduate ako doktor. Graduate ako engineer. Professional ako. Nagtuyo ako nag-school. Ba't ako may ng professional? Hasupaya pagagdatan ako. Impangaso. Si mo jud ba ko patuhan? Impangaso mo. Kaya tunay mo wa. Inkapatut sintuhan doon kayo mo. Bang wala kaya tunay tumtuma. Pangatod kayo mo sintuan. Wala kaw akal. Impangatod kayo mo sintuan. Wala kaw laki. Sa wagmita. Ki maunsadya ko sin nekmat. Ki maunsadya ko sin katan nekmat sin Allah. Sa wala mo biyutan yung kasipog. Ingkataan sindi sumudod paton may sipog. May ta, di ko masipog. Hilambong mong watron, di yung siksaon. Hilambong di yung hisamon. Hilambong di yung pangasuan. Sa may ta, matawakal sumudod patuhan. Matawakal magibarat paton sa may ta. Kapatut sinallahu ta'ala kanya. Impangaso. May ako aturong ko yung baran ko. Uy, natausay niya ako. Hapin pianjari sa rayaw-rayaw. Sa lingkat-lingkat ako pianjari. Hatulni ako. Doktor ako. Nurse ako. Engineer ako. Naharot in Saudi. Nag-abroad. Nag-usa. Naglawag sing kawianan. Sakali asupaya ako. Makamak kawianan. Hasupaya inako. Makari ako sing kawayan ko. Hasupayan ako. Pag-adatan sakali. Wayra sipog mo sa wala ko si mujud Padre at sin Allah. Wala mo tunay in kawayan sinjakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Una bismillah ta'ala. Uzkuru ni'matallahi alaikum. Ando tumtuman wa sabin ni'mat dihil kanyo. Di lang kamu pikiran, di lang kamu akal, di lang kamu ingat. Kataan yan dihil kanyo sin Tuhan. Ang masulin yan pa kita. Bang buko na kinagtuyo. Bang akong buko nagtuyo bay nag-school. Di ako may ng attorney, di ako may ng nurse, di ako may ng doktor. Bunal. Kulit imbis sara mo. Walaw pun impangaso isyuwa inagdil kay mo ingat. Isyuwa inagdil kay mo kawasa. Isyuwa inagdil kay mo kapandayan. Isyuwa inagdil kay mo akal. Isyunagdil kay mo pikilan. In mata mo biyot ang habubutangan. Intay nga mo biyot ang habubutangan. In pikilan mo biyot ang habubutangan. Hintay ko mo mo biyot ang ada puntuan. Di komisan sumudod tumtumaway sipog mo Padre at sin Allah. Aw masul. Bang sipog in pagbisarahan. Agad na to di ikaalok. Agad na to di ikatog. Agad na to di ikakaon bang sipog in pagbisarahan. Aw masul. Malungos kaw umato. Aw masul. Malungos kaw umato. Bisan tori umato. Sa meta, biyas kaw. Sipog kaw. Lungos sumimbara mo. May tabang Padre at sin Allah. Where misan sipog mo. Nakapakay nakal na to. Nakapakay luman na to. Bang kaulim man hambok mano siya. Aw nang masulinan sa kan. Long na tuan. Malago sa ning tumtumon ko ataw yaw. Siya inenang sawab. Siya inenang biya ini. Maluman ko rin tumumbas. May tabang Allahu Ta'ala. Di mo siya tumtumon. Allahu Ta'ala nagdil kay mo. Allahu Ta'ala nagdil kay mo kabuhi. Allahu Ta'ala nagpakalipadun niya. Allahu Ta'ala nagdil kawasa. Allahu Ta'ala nagdil jiki. Katan Allahu Ta'ala impangasa nakapakay ni si Padre at sin Allah. Kaya ko tayo mangud ko kami Islam. Lambong na to. Sa kahawa kita ng manaw, yaum yamarab. Sa kahawa kita ng manaw, yaum yumurul. Anil yamin wa shimal, lambong limay na palawa. Lambong pato, maong pato, palawa pato. Inyan katan sudjadan lillah. Si musujud Padre at sin Allah. Subhanallah. May ta sila sumujud. Sawab kapatut kanila sinton pian jadi sila sin Allah. Hatrun ako. Bang ilambong ko nagtag-ipon. Bang ilambong ko simujud. Ako taglambong. Di ako sumujud. Nakapakay nakal na to. Kabalikan ko way sipog hindi sumujud patuhan. Way sipog hindi tumunay sindi akan sintuhan. Pagkabihat to na ajaib yung mga musyrik. Na ajaib yung mga Yahudi. Basal na ajaib yung mga Yahudi sin ayat ini. Sampay inasubpatan pa sa Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Wa min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Sampai siya po, walillahi yasjudu. Maka jariray sablong si mga ulama, yung mga ahlul lugha, yung mga may natanaho. Maka jariray sablong niya, yasjudu lillah. Sa may tapyaunay lillah, lang si mga ahlul lugha. Sa wablong niya, in kahoy. Sa wablong niya, in katas, in uno in natas ng langit. Iwan haro sing gumi. Iwan si mga binatang. Si muwirun syudura nila, malainkan Allah.
ang kadatyauna lillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard min dabba iwan singkatan binatang. Sali din dua siki, sali din upat siki, sali din limulupad, sali din wala limulupad. Kataan sila ni sujadan lillah, simusujud pada Allah. Wal malaikatu wahum la yastakbirun. Iwanin sila ini, wal malaikat di magtakabbur patuhan, way nag-abbo patuhan. Wahum la yastakbirun, di nila maaun in pag-abbo pada Allah. Biya kita siniyan, intaw di sumujud patuhan, nagdara sin takabbur. Intaw di sumujud patuhan, intaw di minang sindakan situan, nagdara sin takabbur. Sabi agis na Allah ta'ala sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Ingkatan sila ni timunay singkapatut kanila sintuan. Simujud sila. Wa hum dakhirun iwan pagpatiko po pagpatiwa padaratin Allah. Ako pa isab. Aturon na to ako ng mga tay mangod. Nagdapa-dapa kita yung sinridjiki. Nagdapa-dapa kita yung sinakmat. Diuhul ka to tayo sintuhan. Sa impangasuna kapakainin sipog na to. Inallahu ta'ala di kita pangayuan sintuhan. Amin ma inallahu ta'ala bukun bang aun lidjiki talong mubahian mo siya bukun sa ingkalayan ka tusintuhan insuway kita sumujud kaniya. Naita, pagkapagsabot biat to sinallahu subhanahu wa ta'ala sin ayat mawag na isabi mga musyrik, wag na isabdahan. Wag na isabdahan yung mga musyrik. Long na ya Muhammad, bukun matarang. Pagkabukon matarang, simujud timurun balikin ayat sinallahu ta'ala suratul hajj. Laus sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pagkalumukat naman yung mga Yahudi, lumukat naman yung mga Nasrani, lumukat naman yung mga tawya na makkayan niya Muhammad. Yarin ayat sinallahu ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Wasyamsu wal kamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kathirun minan nas. Wa kathiru hakka alaihi al-adhab. Timurun ayat sinallahu ta'ala. Ini matakaddam. Mahinang panghimati. Panghimati ha mga tao wala panghimati ang mga tao na lihap. Panghimati ha mga tao na lupasin kapatut kanila sintuhan. Panghimati ha mga tao wala biyutangan kasipug. Panghimati ha mga tao ay sipug patuhan. Uin agis na Allah. Alam cara Allah. May tayo Muhammad. Wala nila kakasakupan. Wala niyo kakita. Wala niyo kakamatanan. Yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Simusujud ingkatan luon bang isyu na tasil langit. Kataan sinata sil langit. Ingkit wala mo kita. Simusujud padarat sin Allah. Wa man fil ard iwan singkatan luon. Sinhawaw singgumi. Iwan singkatan luon. Ang payambok-ambok sin Allah ta'ala. Wasyamsu insuwa. Wal kamaru imbulan. Wan nujumu iwan singkatan kabitun-bituunan. Wal jibalu iwan singkatan kabudburan. Wasyajaru iwan singkatan kakahoy-kahoyan. Wad dawabu iwan singkatan binatang. Wa kafirun minan nas iwan kamatauran ding mga manusia. Di kita siniyan aunti manusia di magsujud patuhan. Sawab wala iman Allah ta'ala wa ammatin nas sa inagisin tuhan wa kafirun minan nas in kamatauran ding mga manusia. Syamput inatasin langit yaon yung mga wala mo sadya kita. Simusujud sa rin langit. Simusujud din bulan. Simusujud din suwa. Simusujud din kabitun-bitunan. Simusujud din kabudburan. Simusujud sila inikatan padarat sin Allah sa di nato sadya kaingatan bang uno. Bang biyadin yung pagsujud sin sila. Adapun may ta sila ini simujud. Kita ba? Ha? Bang kita maun pataho? O masul? Sa pinagis na Allah ta'ala, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. In wa man fil ard, lamud katamin loon. In dagat. In ista. Yaon in kasayul-sayulan. In katumbo-tumawas syajar. Sa blong niya iwan si katumbo-tumbuan. Kita mo. Isimusujud sila padarat sin Allah. May ta sawab sin kapatut kanila sin Tuhan. Bang tabi pikil-pikilun ba? Ha? Tali, ibutan to pagpikilan ta. Longuin mga langit yaon mo yaon inu-inu. In lupa yung pagpalingkat sin dunya. In mga katumbutuan pagpalingkat sin dunya. In mga binatang pagpalingkat sin dunya. Sa may ta yung simujud. Sawab sin may ta Allah inagpanjari kanila kapatut sin Tuhan dun kanila. In pangasubo. Bang biyain ni kahi.
Ingkapatot, ang masulbang kita pataro, kikita ten pitchay, kikita ten sayuti, kikita ten sayo batong, kikita ten sayo piaturo, kikita min kawasi, kikita min katan kasayo-sayulan, yaw ni nista puyan, yaw ni nista tulay, yaw ni istamangko, yaw ni nista puhot, yaw ni mga dot-dutan, yaw ni katan kitang pagkaon. Bangko matu pataro, piya kita sin ni'mat sinala umin maksud. Yung piya kita katan ni'mat sinallahu ta'ala yamin kaista-istan. Bangkom yung pataro. Bukun saunin binin ista. Sa indyayaran mo amin nagkawa sinista. Naita, kita wang kita palawod. Bangko palawod, wala sabsal mga yung kayo mo bayad. Wala sab mga yung kayo mo visa. Wala mga yung kayo mo passport. Wala mga yung kayo mo uno-uno. Sa may tayaon gera mo amin taon nagkawa. Masul. Bang sa dyan nista makabistara. Bang sa dyan makabistara nista. Sabi na Allah Ta'ala, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Simusujud in katan noon sing bumi. Bang sa dyan nista makabistara, kita kawa. Laong sinista, mga dyan makabistara, yaon ako nagjijikil. Yaon ako naglalangoy-langoy. Yaon ako iminagsindakan sintuhan. Pagos yulukan mo ako bingit. Yulukan mo ako pukot. Yulukan mo ako pukot. Yulukan mo ako bingit. Pag ulog sin pukot, kiyawa mo ako. Sintak mo ako. Pag sintak mo, ang pamukiyadjal. Yadjal mo ako prito. Yadjal mo ako pialan. Yadjal mo ako piaksyo. Yadjal mo ako tiapa. Yadjal mo ako singkatan kawayaan mo. Giyataan, katan yadjal mo. Kiyaon mo ako. Pagkaon mo, asupaya inikaw kumusog. Hasupaya inikaw kumusog. Sakali di komisan sumujud patuan, nakapakay ni sipog mo. Allahu Akbar. Alun na to ko ng mga temangot. Ista, bang nadyamak kami sara? Yanong kita, oy, mga way sipog. Kaulun mo sa dyan na sintuhan. Di misan ka mo sumujud. Makatumtum ka mo patuhan suway Ramadan. Makatumtum ka mo patuhan suway Jumaat. Makatumtum ka mo patuhan suway Haylaya. Pagpasin nga na. Buong adlaw ka mo kimakaw sin na'mat sinallah tumtuman niyo. Kabalikan ko ay sipog hindi sumujud patuhan. Bang sadyay mga istay ni Mengat Bisara. Malukay na kita ni Tiyumboy. Ista, di yung siksaon, di yung binsanaon, piyag silbis sinista para kato, hasupaya kumusog ingin habaranta, ipanaso, inkusog yusal na tuba kabayan sintuhan. Masuling kato. Ibang pagyan, bukun saan kita di aksintuhan mag-ibadat, bukun kita di aksumujud, kita ay magganta, bang kita magbaya. Allahu Akbar. Di kita yung sa kaulalain, kita ini, iningat tabay ni, aw na hukuman sinallahu talayhinang, himinang pa kita singkato. Wala natutoy kaingatan, kita minista mga dyato makabistara, way sipog mo. Nakapakay ng sipog na to. Kita ang kagis ng Allah Ta'ala. Uno pa, kaya ka umin sayuti, kaya ka umin pitchay, kaya ka umuin mga sayol batong, in mga palya, uno yun, nagdara pa sin vitamin. Nagdara pa sin vitamin katan, hasupaya uno, hasupaya ko kumusog dumayo imbaran mo. Di, pamamaray ikiyahon mo, piyag-usahan mo pa. Piyag-usahan mo pa. Piyag-usahan pa ko sintuhan. Piyag-usahan pa ko sinallah, aw masul. Bang parakala pag-usaha, intanda si Mano siya, masipog sa lang niya, makaluman sa kay Kwan niya, ba't mo nyo nagbuska ko, piyagpuon, na makaluman ka niya. Sumipog ka. Nakitarisap ko sinipog patuan, bang isyu, inagdil kay mo pikilan, iban isyu nagpanjari sinista. Piyon mo rin ingat si Mano siya rin di, bang nakahinang plane, nakahinang helicopter, nakahinang lobo, impangaso, omba, kanila makahinang ista. Bang aun-aun ni sab sa plastic. Ada pun bang istara ka ron, kita rin ista. Intaw diyo, kaya ka umin puyan, kaya ka umin mangko, kaya ka umin tamarong, kaya ka umin paindot-dutan. Kataan, kaya umusa, dimisan ko sumujud, way sipog mo pa dalat sin Allah. Way sipog intaw isimujud. Hamin di ni katunay kapatid ka na sintuan. Uno pa, wal kamaro imbulan kita mo. Magdil ka itong imbulan sawah. Imbulan ka kita mo, well saon, ingka ano yaon? Nagdugtol imbulan iwan sinsuha naglaho. Inuwak simbang sa tahimin ng hukuman. O ininang, laong nga tuwan nagtiyaon imbulan iwan sinsuha. Iningat pa simbang sa ta. Iningat, sampay mo kunaturan.
ang kanalang to kamatawran din kato, nag-ingat sadya kita no simpagtuhan, sa wala kita no hiningat sin hukuman sin Tuhan. Kita mo, inyat tubukon, bulan ni wasisuwa tumtumun na to, simusujud ini Padre at sin Allah, di na to sadya kaingatan. Wal kamaru, iwan sin bulan, wasyamsu, iwan sin suwa, simusujud Padre at sin Allah. Wan nujum, iwan kita may kabiton-bituunan. Mga bituon, mga star kakita mo stidi, sa wala mo tikaingatan simusujud Padre at sin Allah. Ulo pa, wajiban, iwan singkatan kabudburan. Iwan singkatan kabudburan, kita kuno. Katan sing kabudburan kita mo yan, wala mo sadya kita. Di mo sadya kita dari pagsujud, wasyajaro, iwan singkatan katumbo-tumbuhan. Iwan uno, wadawab po, iwan singkatan binatang, yawn in sapi, yawn in karo, yawn in kambing, yawn in manok, yawn in iro, yawn in binatang, kita mo, wala mo kaingatan mga binatang ini, simusujud Padre at sin Allah. Ayon sapi, sumbayon mo pa, ang pamukaunon, ikatas pa sinduho mo, ikasong pa sinduho mo, ikakusog pa simbaran mo, sa nakapakain ni sipog na to. Ang kanap dapat, suway sa ini kita no, bang kita lawi insipog pamano siya? Suway mas lawi insipog na to, Padre at sin Allah. May ta, sawab siya, intagkatan nagpanjari ini. In kapatot, in suway na to hitunay kaniya. Kita mo, kahalan ini, wadawag mo, yawn bina, in manok-manok kita awak kuno. In puting, in mga kuting ng bangmong kita, di sa mununo, di sa siksaon, di sa minsanaon. Ayaw na yung binatang sa aming lambong sabot na kain na. Lambong na to sa dyan, makainoy no. Nagtatag-ipon tinipatuan, ako taglambong, professional pa isab ako siksaon, haking minsanaon, haking pasurong suka, haking pasurong narka, siya kali di ako magtag-ipon, di ako sumudjud patuan, nakapakainakal ko. Binatang, wala na to sadya kita in manok-manok maglupad. Wala na to sadya kingatan simusudjud ni Padre at sin Allah. Wa kafirun minan nas, iwan kamatawran ding mga manusia. Gihay ni, na bahagi in mga ulama nagto, bang uno klase in pagsujud. Ang din kanila inan long nga sujud syar'i, sujud lugawi, iwan long nga in kulla shay'in yahsulu bihi, atawakan sujudun li kulli halihi. Halong sinto ini. Long sin mga ulama, in sujud long nga syar'i, manunjo kisadya pamano siya. Kaysa, iwan pajin, iwan pamalaikat, sa magbita bang magsujud suway magad in tuktok, iwan sin ilong. Magad in ilong, iwan sin tuktok, sumujud patuhan. Di makadjari ituktok sa dyan inati sujud in ilong. Noong biyari na may ilong tuan, abo kung naisabi niyang pakaradyaan. Sa sumujud in tuktok, iwan sin ilong. Lamod siya, in suway sa isujud. Lamod! Damit yan! Suway ato lang sujud lang nga syar'i, mamaray pamalaikat, pajin, imamano siya. Hadapon lang nga insujud lugawi, alinkiyado, wadhillo, walkhudu, walkhusyu. Hadapon lang niya, in pagan sujud lugawi, alinkiyad, amo na in pagmalilla, haw kuman kawayan sintuan, ibang pagtunay sin kapatok mong kanya. Pangaso, nagmalilla ba kita yung haw kuman sintuhan? Masul din kato. Bang makapawaing guru hukuman di kita kamuan, magtuy kita mamumung. Magtuy kita mangalo. Ando, bang supaming guru nagpawa hukuman, sinaon na isab dalil, manunjuki hadith iwan Quran. May isang patut nga dumuhal. May ta, bukon kaming tungbasan. Bukon kayo magpasud sin sulga. Bukon kayo magpasud sin narka, in kami ni magbayta sadya. Sawab in ukuman sinallahu talaga sa pantun kakaon. Baita. Bangyutang in kakaon doon, halamisahan. Ang pakawyahap di. Bangkaw kimaon, dumayaw in parasahan mo. Bangman mo kung dalason. Bangyutang in pagkaon halamisahan. Ang pakawyahap di, wala kaw kimaon, tumtuma majurja na in kabuhi mo. Biyaring dakbus. Uning makinsin bisarako. In ukuman sinallah, bang mo tiyema, dumayaw kaw. Bang wala tiyema, majurja na kaw. Kita mo? Sabi kami ni, magbayta dyan sa ini.
Taymaon nyo, alhamdulillah. Di nyo taymaon, pas pagkaradyaan kami. Mayta. Laws na Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinapsi, wa man asaha fa'alayha. Isyusyong himinang karayawan. Paginhawa baran niya, inhiminang kanyan kanyari sab. Ang kana, way patut nyo dumugal. Kumpas mo. Ang masul, yanong na to hambok, guru yanong na to babbal. Guru yanong na to dupang. Bangsaw pama, in ikaw murid. Murid kau. Iyang guru, hiya mo babbal. Uno ba, in ikaw. Banglong mo yung guru yung babbal, marayin ako ini murid kabos, iban dupang. Sabay ta. Yung guru, papanghati, plusakan ilmu sinallahu ta'ala. Sa iya mo babbal, uno na ba, in position mo. Ang kanalong ko, pagbaytasin kami hukuman, bang kami magbayta, wala man problema, bisan kami tumay, bakit na kami mag-uno? Kasi sambat ko na kami, na kayo magtumbas. Ang pamaunit na to, himalillah kumasintuan alingkiyad, insubay ko magmanilahaw kumansin Allah. Wadillo, iwan aong pagpatihina mo. Wal khudu, iwan pagpatiko po. Wal khusyur, iwan sin aong kabuha mo padarat sin Allah. Ini na bakit sila nagtumayta. Sawab in mga ulama, bang sila mag-ikhtilap, aong yung dalil nila. Bukong biya sindikato. Dikato pagdiskasan, along yung guru ko biya ini, Allahu Akbar. Ada pun yung mga ulama bang mag-discuss aun dalil nila. Law niya tuan, so pama, iman kita law niya, sujud syar'i. Law sinambok, sujud lugawi, in mga binatang yan. In mga binatang, in mga kagoy-kagoyan, in sujud na lang nga lugawi. Law misab sinambok, bukon, sujud syar'i. Law nga may ta. Ini maka nato dalil. Uno ba in kahoy, sujud syar'i, at tawakan sujud lugawi. Law sin mga ulama, aka kulong si kawan ulama hakulong niya sujud syar'i. Law ni sab sinambok bukun sujud lugawi mayta. Ang kanakayan in kaywanan sujud lugawi sawab sin hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Abu Dhar. Hawaq tin Nabi sallallahu alaihi wasallam iman ya Abi Dhar hatadri ayna tadhhabu hadhihi ash-sham. Fi sahihain. Law sin Nabi ya kau Abu Dhar kaingatan mo bang magpakain magdaran imbo insuga? Allahu Akbar. Law nga budar, Allahu wa rasuluhu alam. Allahu ta'ala sin rasuli makaingat. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tadhabu hadhihi syam wa tasjudu tahta al-arsh. Allahu Akbar. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam insuga yang magdaran. Magdaran niya insuga. Pagdaran niya insuga, matu yang sumujud padarat sin Allah. Tahtal arsh sumujud awawasin arasin Tuhan. Na walang niya wala syabot banggarin pagsujud. Ang kalong niya lugawi mo kung sa syar'i. Ang palong niya meninton. Watastamiru. Ang padako sin Allah ta'ala inuno. Insuga. Liyusiku. Wastamiru. Liyusiku. Ang pasumuk maun kanadako sa sumuk. Ang pasayanong sin Allah ta'ala. Ya Shams, irji'i min haythu kunti ya kausuha. Balik na kau bang auno in tampat jutangan mo. Subhanallah. Kita mo. Magsujud da ini sujud si mga bulan. Wala na to sadya kaingatan. Law misabsin kayo ng sujud syar'i. Law nabiyadiin, in sujud si mga kahoy syar'i. In sujud si mga dagat syar'i. Yaring dagbus. Hadith kan Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Rawahu Abu Dawud. Fi kitab fi sunani Abi Dawud. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak tulong Ibn Abbas ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong hinambok usog maun pa Nabi faqala lahu in akhini ha Rasul law ya Rasulullah inni ra'aytu niya layla sabun nato ya Rasulullah ang kita kulong na sindum in kaupuan niya na narainop sa sindum kaanni usalli khalfa syajara in sakaw laula lang niya yaon ako si masambayang atay kun sing kahoy yaon ako si masambayang atay kun sing kahoy pagtay kun lang si masambayang ako atay kun sing kahoy fakaratu sajada ang pakulong niya piyasa in suratu sajada pagbasa ko lang na si suratu sajada pasajad to simujud ako pagsujud ko lang na pasajarati syajara lisujudi ang palong nga simujud in kahoy doon na tampat si pagsujuran ko. Subhanallah.
ini indyali si mga ulama lang nga sujud syar'i. Sawab si hadis yaun hadis sahih. Si mujud lang nga hatang pagpagsujuran ti Allah. Wa ya Rasulullah. Wa sami'tuha. Ang pakusalong nga diungog ya Rasulullah. Bang uning tabtangan sintakoy. Dungog ka tuan. Intaw tagasipog. Suway na dungdungan bang uning agising kakoy. Intaw tagasipog. Insuway siya tumunay sing kapatut kanya sintuhan. Inin agising kahoy. Ya Rasulullah pasame tuwa yung kurang kahoy yarin bisara. Yung Allahumma uktub li biha indaka ajran. Wada anni biha indaka wizran. Waj'al li biha indaka dukhran. Watakabbalha kama takabbalta min abdika Dawud. Subhanallah. Dia ini ka agising kahoy. Unin agising kahoy. Allahumma uktub li biha indaka ajran. Ya Allah, sulatan baka ko at tawakan lukisan kako hingkarayawan kurun kay mo. Kahoy, hey, bang nato sa jakingatan, kahoy di siksaon, kahoy di binsanaon, kahoy di hisamon, sa may tamakatawakal inyan, ya Allah, lukisan hingkarayawan kumun kay mo. Wadaan ni biha indaka wizran, hiban, ira kako indan hikawaku dusamon kay mo. Ila kako ni kawakurusa, hipaig. Subhanallah. Put, mana na sa ulitungan? Sabi ito makatawakal imyan biyato. Sabi ito, kapatut kanila sin Allah. Waj'alli biha indaka dhukran, iban hinang panjariya kako ya Allah. Papanjariya kako, amin mahinang ko, luto, iban depositan kako biya kato. Tawan, in ibadat ko ini. Tawan, in karewan ko ini. Higa kako in kangian. Watakabbalha kama takabbalta min abdika Dawud. Iwan tay maakako dasin pagtayma mo nabila Dawud. Sindoan niya. Kita mo. Kita niyo. Amba den kato sa kawa kita nung sumujud. Ya Allah ampunin paldusahan ko. Amba den kato sa kawa kita nung umibadat. Ya Allah lukisanin karayawan ko. Ang pawayr undeng kato. Kahoy. Bang nato sadya kita-kitaon. Maka-ajaib tuan. Habok din ha mga masuling kahoy. Hinang mo dingding. Hinang mo hag. Piyagdungol mo pa. Sa kalituan, di komisan sumujud pa tuan. Nakapakay ni sipog na to. Nakapakay ni sipog na to. Kitawing kahoy. Kahoy yaon. Piyag-uusaha mo pa. Hinang mo pa hag. Hinang mo pa dingding. Sa kali, di komisan sumujud. Nag-service inikatan. Sawab sadya sindaakan nila sin Allah. Sa may ta sila simusujud. Di nato sadya kahingatan. Ada po ni Sheikh Uthaymin, Iwan Ibnul Qayyim. In papanaw nila, Iwan itapsir Ibnu Kathir. In papanaw nila long niya, in kulla shay'in yahsulu ila halihi. In katan unu-unu, mahasina, dipindi havyutang kahalan niya. Daring dagbos. Hati na long ni Sheikh Uthaymin. In kawajiban kato, in mga papanaw sin ahlus sunnah wal jamaah. Insuway mahad kumahad na sadya kita ang bearing pagsujud nila. Sawab wala na to kita. Di na to kay ngatan insujud sinatasil langit. Di na to kay ngatan insujud sin katumutumbuhan. Adapun nasu Ibn Abbas. Awak to nasu Ibn Abbas. Ya Ibn Abbas, biaring pagsujud sindahat. Biaring pagsujud sinunta. Biaring pagsujud sin binatang. Biaring pagsujud sin batang hulma. Biaring pagsujud sin mga katumutumbuhan. Laung Ibn Abbas radhiyallahu an. Bangkita mulong niya indarat ki musugin alon. Sujud niyang padarat sin Allah. Subhanallah. Bang indarat kita mo himunas. Sujud niya padarat sin Allah. Allahu Akbar. Ang kaning mga darat to magserve yung kanya kataan. Impya panjari. Allahu ta'ala makukontrol. Bukun saan kalangyan isuway kita min tumulak matubala supaya matulak yaon. Allahu Ta'ala imagpaagang mayroong kapatot na to. Ayaw kita nung kumawa-kawasa-kawasa sa Allahu Ta'ala. In kalagay sa singkato, mangindwa akan niya. Bangman kita nung malapas sa kabinsanaan. Launid na basin, alon makusog, in alon siri-siri, iman hunas, sujud niya pa, daratsin Allah. Biya din ni sabin hulma. In hulma, launid na bas, bang longin hulma, imangin mari patuo. Yuyop sinahangin noong palawa, sujud niya patuhan. Masya Allah. Subhanallah. Kajaib. Damit kanilista, ihod-ihod niya yawn, sujud niya patuhan. Binatang, lakita walong in unta.
atawa kaning sapi, atawa kaning kambing, bagyan sila law nyo sakatan imaandok saan. Imaandok ang payangal do. Di mana, hamon niya sujud nila patuhan. Imanok! Si musujud pada sin Allah. Wala na to na napansin. In mga binatang, tukko nila yung kataan kumaun puwama. Wala siya magkaw ka nila yung patas. Puwama kataan, meta. Sawab sin sujud nila pada sin Allah. Masya Allah. Hoy, tuan. At raway sab kuno. Hako imbiyantog sin Allah ta'ala sa kapanjari. Ako imbiyantog sa lingkat-lingkat kapanjari. Sakali, nakapakain na tuwan kasipug ko. Kaya unkin ni'mat sin Allah, nalawain kasipug ko patuhan. Nalawain kapatutnan sin Allah ta'ala rikato. Kita mo? Mayta. In talagwa sin sujud, laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari, Alayka tasjudu lillah, in subayto tud, sumujud patuhan. فَإِنَّهُ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ وَيْرُؤُنْ دِنْ حَمَنَا sujud mo padarat sin Allah hatta khati'ah, ipagpapas, ipagpupo sadya sin pardusahan mo. Kita mo na da kita sin iyan tuan intaw di sumujud padarat sin Allah, intaw di tumunay sin kapatut-patuhan, wayruun chance niya. Kita mo ang panong masul kabalikan ko, makasambayang kita sin Jumat, in trip tataw sulga, in panghati tataw sulga, aw masul manggura-gura pa kita. Ya, mangudyo-udyo pa kita mga 5 wakto. Yari na namay tan Rasul. Yari na namay tan Rasul. Wayron bing hama nga sujud mo. Wayron bing hama nga ibadat mo. Malain ini pagpapasimpardusahan mo. Awakto, di matong in mga tawri nga siyam. Nangayo tawang harasul, inangayo kambing, inangadilan sin Nabi. Laog sin Nabi, ang pawa, kiyabiin mga iwan nyo rito. Laong niya Rasulullah aun sa isang bata-bata dawalong niya. Yaulong niya nagjajarasin sa sakatan na mo. Basi mga himar, kura, yaw nagjaga. Laong sinabi, pakaryan nyo. Paglaway sinabi, yasubo siya, ikaw, mayroon pa ngayon murugain. Yaong kunadilan katanin mga iwan mo. Ini ikaw di ko mangayo. Laong niya ya Rasulullah, way na pangayoon ko. Malayin kan, bang mayan marata ko maglundang panumpalam si sulga. Laong sinabi, murati pa ngayon mo. Ako rati ya Rasulullah. Uy, nakika na sinabi, ya Rabi'ah, airni bikathratis sujud. Ya ako Rabi'ah, tawangi ako, himagpatawad sin sujud padarat sin Allah. Kita mo, impuwin dakatan suway na sumujud padarat sin Allah. Kaya na po siya hadith. Hadith yung ka Nabi Hurairah radiyallahu an. Rawahu Muslim. Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha qara ibnu Adam as-sajada, fasajada i'tajala syaitan wa yabki wa yaqul wa ilahu umira ibnu Adam bisujud falahu jannah wa umirtu bisujud faliyan nar. Inin agi ini tuan imalag gumatakaddam sin tiap-tiap lingkato. Uin agi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha qara ibnu Adam as-sajada fasajada i'tajala syaitan. Apabila nakamasin anak kapu Adam sin suratus sajada, suratus sajada, hatawakan ulu-uluing kakitaan na to, aw nahalom sing uran masjid-masjid, in suway kita no sumujud. So, kuman sunnat, suway kita sumujud. Minta suway kita sumujud. Bangko sumujud, tajala syaitan, mahuy in syaitan doon kayo mo. Natuan, biyarin kayig sin syaitan na to halom simbay, bang mismo halom simbay si syaitan. Kita uming kawayan na to. Way na agad magbasa sing Quran, display na sadya. Way na agad di pamasa, way pa magpatingog sing Quran. Impatingogon ka tan music. Ipangaso. Mga jaktuan tumindog insara hukumas ng Allah. In mga tao mali sumagdungog sing Quran, so isang pagpatay music na sing buyon kanila. Hampayan bang di nakamasaan Quran, aroy? Manglahot. Mamuno bang di basahan Quran? Sabay itong buhi di maganad. Ang masudeng kato. Ang masudeng kato. Hikasipog na tupa. Hindi kita numay nat magbasa English. Hinang Pilipino. Sabay tabang Quran. Di kita numasipog. Padarat sin Allah. Kato pa isab. Yari pa isab. Mata ini. Sa kamatawran ng kato. Liasan na sa jatarya dakuman. Di misang makawas sa Quran. O ituan ay yung pahila.
imparkala Quran. Law sinabi bang kamu nakawasa, ang tapat na masjid, sujud kamu. Bang kasimo jud, tajala syaitan, migin syaitan. Biara kita siniyan, intaw ni magsusud, di magpakaigin syaitan doon kayo. May ta, mismo bara na si syaitan. Tak mo? Wayagki ang patumangi si syaitan. Pagtangi si syaitan, yakul ang pamamong. Wailahu, laong niya. Kabinsanaan kayo mo. Kabinsanaan. Umira ibnu Adam bisujud, diaak longin anak Apu Adam. Diakin anak Apu Adam. Pasujurun, fasajada simujud, falahu jannah, tumbasan sila sulga. Wa ana, wa umirtu bisujud, fabaitu, diaak ako sintuhan, sumujud, wala ako simujud, tikduanan, unin tumbas ka ako, narka. At turun na to kunin darajat na to. Iblis, la'anatullah, malaguin darajat. Sali anak na sintuhan. Sabmayta, hambuk din diak ka na sintuhan. Hipatuloy sa diyang kapatut ka na sinallah. In sumujud sa kan Adam. Sawab sinwala sa simujud liyan at sa sinallah. Kita pa isab. Kita pa isab. Yang ka na mga taymungod ko akam Islam. Kabalikan ko. Bang kita bunal takasipog. Tangaluman kita. In suway sumujud. In tiap-tiap rin kato. So murah-murahan mga taymungod ko akam Islam. Ang naka na to pangadjian. Kaingatan na to, sarta, kaingatan na to na uning kapatut kato na sintuhan. Siyabot na to, yung kakahuy-kahuyan, yung katumbo-tumbuhan, yung mga kataan, binatang yan, wala na to sa kaingatan simusujud. Ang kanalog, sinallahu subhanahu wa ta'ala, may tain inikato na Sheikh Uthaymin. Indalin nilalong niya, kumahad na sadya kita, hasupayalong niya, kumahad na sadya kita, berin pagsujud nila. So, di na to kaingatan. Uy, sinallahu ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ingkatan uno-uno kasakupan nyo. Ingkatan kita nyo. Iwasin wala nyo kita. Harawaw humina ka. Hatas na kasilangit. Katan silang timatasbih padarat sinallah. Nagtatag-ipon, nag-iibadat, simusujud, walakin la tafqahuna tasbihahum. Sa di nyo kay nga tambang biyarin pagsujud sinambak. Biyarin pagtasbisin ambak, biyarin pagtasbisin manok, biyarin pagtasbisin iro, biyarin pagtasbisin kuting, biyarin pagtasbisin katan binatang. Subhanallah, di nyo sadya kay nga talaw sinallah. Kanalaw ni Sheikh Uthaymin, kumagad na sadya kita, bang biyarin pagsujud nila, ayaw na utok-utokon pikilon sa sawab nuno, kumagad na sa inagis nila, walakin la tafqahuna tasbihahum. Sa di nyo kay nga tamang biyarin pagtasbisin sanam, biyarin pagtasbisin ambak, biyarin pagtasbisin katan binatang, iban pagsujud nila, wala nyo kay nga tan. Ang kanalong Sheikh Hasan al-Basri rahimahullah. Unang Sheikh Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anhu, fi kulli sawti daqda' dhikrullah. In tiap-tiap sujud, in tiap-tiap tingog kokak si ambak sujud patuhan. Subhanallah. In tiap-tiap kukuwaw si manok sujud patuhan. In tiap-tiap hiwa sinista sujud patuhan iban tasbih patuhan. In tiap-tiap nyaw sing kuting tasbih iban sujud padarat sinallah. Biarin na ba imbiak kato. Kita nyo isa lingkat-lingkat kapanjari nakapakain insipog na to. Aw masulawang kita numakita iro tiluon na to pa. Bang isab din akaw unuhon tuwa na muna ba isab tilo lamay na sadya ko tangkis na dya ko sabita. Wala mo kingatan yung mga iro yaw simusujud patuhan. Wala mo kingatan yung mga kuting yaw nagibarat patuhan. O masul, bang mo biutang ilamay mo, makaunsing kuting, iro mo pa sin chinilas. Wala mo kingatan yung jikay sa po sing kuting. Laway sa jaron kay mo. So wala mo kingatan yung kuting nagibarat yung patuhan. Kitawa, may tarinat pagkatumtuman. Hinambok baway pia inum iniro. Pia inum iniro. Nakasudsolo ka. Biyayin namang manusin pa inumun mo. Sabita, in iro penjari sintuan. In kuting penjari sintuan. Sarta, simusujud padarat sinala. Ako pa isab. Di ako sumujud padarat sinallah. Inlambong kita na to. Kabalikan ko, inlambong simusujud, nag-ibarat patuan. Ka ako wa ini taglambong. Kaya tunay kurawaing kapatut ko padarat sinallah. Ang kamay tainin tiapik ko. Sawab kamatawran din kato. Timu kasin u, timu kasin baran. Wala na kita no simujud. Aw niyang masul kakitan mo wahula. Kakitan mo rito hasaudi. Allahu Akbar. Nakahangpo na gumrah. Nakahangpo nag-adji. Insarap mag-ibadat. Umatto pa Makkah sumujud. Umatto pa Madina sumujud. Pag-uwi mari. Magbalik na basin tagna. Kaya kita sin inyan, intuhan nyo sa Diyas Saudi, wairun tuhan dia Pilipin. May ta, dito mag-ibadat ka, may ta pag-imari na kong sambayang. Di ako sin inyan, masipog ka rito sa rindi, wairun sipog mo. Tuhan, ingat ang maraw. Murah-murahan, pagman pagbaraka tuning kawin na ito, di naman hadun nga, alwala bidad na akhirat, aw napuso na to, pangadjian,
pambiyaring kapatut padra sin Allah subhanahu wa ta'ala bangun kaptangan sin magulang mangudwa kami Islam bukun maraw hando pagdilan mo kamapan in kita ni manusia sadya magkasa manusia sadya magkalaong wabillahi taufiq wal hidayah subhanaka bihamdik nashhadu an la ilaha nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.